enti penifasi mi problem man kan be dia enya enti sa no lawyer kwame bafa Abronye abetre na adwen afa cybersecurity amendment bill na je say Sam George eni abere ho tin pampi illuminati opese ode ba Ghana ha no mo no Abronye abetre na adwen ewo dozu to dubone a ebi kan wono mema nchire mu no akere wa adwen amame ewo comment section Penyah Broke Media meso so eni die mu over like video no other my subscribe button so na back like bell notification icon for latest update abetire wa adwen amame ewo comment section meso so ba so a no wa share so anya bi ahwe recently nipa all trade Sam George ni nyina fa the cyber security amendment bill now person order ban I say criminalizing some activities on social media, even end-to-end encrypted chat channel. They will track it. Just say, bill no enemy woman endorse and this is my video on that explaining to you what the bill really entails. Must when you be here page so obenya full video ashare. Now Sam George enema we no and we say be nan actually wan e wo ho na eno ana lawyer kwa ba forensic there be ono so betre na adwen say oman pa si e koso a e wo tumi kire wadwen na we ni nsem a kwa ba fa Abronye eka the Ghana fo mienu e bopo se wo mo kwa kokum obi kura na se wo ka ho bia uni kwansa ukwo amane uni kwansa na mpese o mo ka kire se wo ka ho bia enipa mienu ahia di nkomo ana enipa miensa di nkomo se ye pa Abronye kuna nipa miensa na yesia na ye di nkomo no ebia me ka ho bi no me mpese mekọ akodi sa bone no etimi sie me ho ayeden a recordo na me de akoma police fo mra na eba foforo no kire se enipa mienu sia na so mu di nkomo a ana nipa miensa sia no se mu di nkomo a mumu bia ni right se mo be recordo enti se nkomo no aye nkomo a ye kokum obi a you are telling Ghana for say nkomo no ye nkomo a ye kokum obi a mo amosia no mo ni right so be recordo but minimum lawyer for mo be propose sa de ne de the constitutional legal and constitutional committee is a lawyer for it so omo lawyers in nuru nipa miensa but in a criminal law no enipa miensa sia na se omo kwa akoye bone na se ba kwa adwene sesa na se bone no onka ho bi Kantaman na dwena sesa se me de bone me ni na me fa akire ekokọ report a ehomre na bone no enkoya nkokọwie ye no se bone ni kokọwie di a ana no fa akire ba be kan di a still o ka bone no na mo bone na hase na no enipa no twe ne ho no be bo amane se enipa mienu wei say ni na me ka ho bi omo plane say dead say o me kwa kokum kofi manu ba me de matwe mo me ba bebo amane a Kantaman watwe ne ho ayedai afiri ade no enayi mra foforo e bai no kwa destroy sa Kantaman tena ebe zonnetu obi a enipa miense bopo akwa kokum obi no no atwe ne ho abebo amane no enei samra we na eba no eba ba chichire se nipa miensa sia na se mo bop nipa miensa na mo sia no sapo na mo bo no obia ni kwanse obe recordo mo nkomodi a mo sia abanya opese o fight crime enye law say na menim adwena etachire adiaba information aban information ben na aba abonte anu nti mudi America epese mo ye law we ministers ben na 10 months wo mo ho aba asema amanfo blackmail wo mo because of that ntino mo de samra we e ba be kata so we aware
se bosumi dunie no some ministers kwa ye deal and crofo bi blackmail omo aban na hu say sa niema ne ba bonten a ebe damage government no enti ye nto American tentem nkofa mra emekata to say be ya enkrofo na omo kita explosive information about some government officials no wo muntimi fa ma bonten. But you see, so since or say it is an offense to record private conversation, even if you are part of the conversation. Say the media can chire muno. E nipa miensa yesia ana nipa mienu yesia ne ye bopo. Ba me de minim sapa omo bo na nya papa. Enti minya kwanya bia me wia me ho recordo na me de akwa police for enne me fa kire a record conversation na me fi se enye papa no yesi me emra di mi nti ye mfa me nso nkonkotum enti nero so kita recordings ukita video recordings efa se obi kura ekun obi a the cybersecurity act no some parliament timi gituma untimi fanko because why would they kono one kasa so yabachi watum because it's an offense say ukọ record those adien because I say private conversation abroad because obia ni wa aja me hu lawyer for ko me hu criminal law kro musuaye me bisa say womo di kantina se ekuku sa cybersecurity act sa NDC lawyers na womo puti sa cybersecurity act no ye be frase ya bisa mo kwan fa so a womo pass womo criminal law because am ka say private conversation abroad. Yes, conversation biya na obia ni wa obekwa akodi awu a ne edi kan awudie na obeye ne public samose mu wonyansa dodo de tigibri house wa ena me kire mu nyansa wo fie ha e wo hia TV the evidence shows so mama hu mu nyansa dodo ne a lawyer fo kuku dama mu kwahia e nyina no ne mo de ba bonte no me de just 30 minutes kire mu nyansa se ne mu kwahia ya mo dwene ya mo de be ye mra ne bia no it doesn't make sense. Me fama yi no 11 nan bosumi amudi ye ema o man no bom hoka samon fasa adwene we mra no mfaso obi ani so because sika modi wo propose be we ho no sanka modi beto manima e bia 30 minutes ma kama kire mo se de mbeti akra de no obi ani ho a obekwa akodi bone a obekwa akoye announcement ewo BBC obia no obekwa akodi bone a obeye announcement ewo GBC dabi everybody bia obi bedi bia no bone a ehu bia no oplane ne private when abopo so kwa kokum obi a obeye announcement say nipa sumasi mabopa ase mi nko kuntima ya announcement entu ka say an offense say obi be record private conversation even so no ye part of the conversation a offense ya because we record private conversation into a offense tiane dia conversation no a broad tiremu e bia conversation e fani pakumu o record a anya offense conversation efa se awudie bi nkrofo bi beto ase oman so se o kata conversation na so record the bar enye offense but makwa akoye mra se eye offense say o record private conversation what about a conversation no efa awudie hu efa terrorism attack on Ghana and also record wa bakasa ye offense hey Modi ani bra ne power amobatena se say yempe means bi because boni a ye di wo opposition no
ne etura ye di ye no si ye makwan saa ampipi fo ba ye ne tensa eti ye mfa mra meka o manu ntuma mimi sei ampipi fo nyina ateseme a mra we me ka no wi a me tenase ne me kama sema minim ne meka ancheme o de me ba control nkosi hu because me nko ade aka mra because me fo aso say eba ye mra enwo ma ampipi fo nko a me nko ade a ye nyintom ne ye mpase continue me di dakropa be session 1 to session 100 no me hwe ne nyina awie session bia me ka sema minim se de mesi aka no a de me kokoto nkosi hu continue emra no beda manim so me ka sa emra no enye den ancheme because me kan ya me hu se de mesi aka masem me kwande am mfa ho but what na se me bisa president Mahama say sa proposed bill we no yemfa legal issues e wa ho nta because ono aka kire say o ko lego no mo ka kire say law e dene enti no ontimi nye law no because ni sa ho do de be law nto ko ye history nti yate history na ko ye no de fa history brofo ebra proposed bill na bisa ho say si e de brofo e kire mu na say yete contest na si pa dia Samra we no ayamra ben nyedi kan obaka kira say it is an offense to communicate critical information to someone critical information the offense me say menamana say boni bi kwaso ma hu se boni bi kwaso me na mafuom kwan so matise ebinum se kwana ho di boni bad me kwato so no ma ho den entim se me nko ametima fesi enipakum na ekwaso no enti afuo eto aso no ememagum na makobo mama ne se o me duru anti aduafuo mu ano na nkrofo bi ate no ato ase no so omuku no o se ma communicate critical information to someone yen authorize yes me communicate because me kwato se ye kum obi e wa anti adoa ye kunu wo na fuom na me kokwadwo ma anu afuom kobo ne ba defu amane a e critical information o se me a me bo amane ma omo ba ye no e offense ne president Mahama de ba kroma no ni odiba kroma no enti obi anti ase sa obi anti ase se wo kunu wo danim na se wo kunu twese kan de ba so na se wo fa phone e record a se be ya dance e be ba mu kunu de se kan ba so wo dwane nyina na wo phone kitawa wo video ana wo yire de se kan ba so wo tu America nyina wo kita phone na wo video President Mahama say your offense because a private conversation and na wo no kunanya nti ye da wo record say wo kunu ba be kun wo say your offense me de me kasa Ghana for mon sorry o ye nyina ye ntram because a Ghana reset agenda no na ye ko nti ye nyina me de me kasa Ghana for mon sorry wo de ye ntram a reset agenda continue said ye si pani bia no ye ntram na araho sam ne say emra no ya sam dia sem say wo ye Ghana ni wo hana se police for at the Simon Abreu Sebra police station anabre courtwa wonni tumi biara say sa Simon sona police for the Abreu no sefa bra court no wodi beto abonten amagana for hu say police for aton safro na police for the me court the Republic versus Kwame Bafo na police for court stamp so file wie no mo serve me document no e ba be public document
any document biana awura court damu no this near border on national security and I won't mean disclose samuni marana me katremo any document biana awura court damu biano a public document me me your party and I'm your accused person document ni be di me wa yenya serve me any document biana I am a property near mintimin from my bonting a near border on national security. A be a document where there a so sensitive say won't mean disclose to the public. A border on national security. And no namrama kwine. Na se police if what charge me stealing. Police if what charge misinformation. Police if what charge you will be one met than in your kick home is near the idea. Not charge city, no. What's a me and yourself woman as a kid's person, no? Me need any right to say me disclose to charge city, no, and not someone to any other person. What are you talking about? Continue. Another day, more mra eba. More mra na eba. Mu propose samra we say. Your man criminal summons not so disclose to the public here. Your offense here. Ube come 5 years, you know. Another day, Attorney General ko file criminal charges against the former Buffer Stock CEO. Against the former Buffer CEO. O file we no Attorney General na the Amagana web so mum publish it. Attorney General na the team publish criminal summons. But mo yemra to stop accused person for say your man semona man disclose nti Ghana for near emra president Mahama Diba Krom ha 2024 aba ye koto ye no no ehon sanu dwuma no ne eba ne bi no say o man mu ha enei Yasu director obi data na se nipa na nya aware e offense yate mukọ Dr. Anderson fie ebra mukọ akọche no japa estorm fie honom no wo mukọ ye CCTV camera any computers esisi honom nyina e won library nyina no mu director niama destroy everything esi wo kroma producer hwehwe saa Dr. Anderson Fiena Japa koya omukwa destroy everything because omunim se kwana omubo fa omubo wura fie honom no Ghana fo hu ombe condemn mu bo wura fie ho CCTV camera and everything mu tempaye edireti niama efri so sebe ya manfo hu operation a mu kokoyeye Dr. Anderson ba bonten Ebeka niama national security for area afri ni fie ho Dr. Anderson ekan through the lawyers because mo direti niama afri ni system ni so e disconnect niama e wo fie honom but niama obi ato e fa ne wife panties muna no di free UK that week na ba dozen e di ko fie this year 2025 muwie na mu direti niama e disconnect niama ama Dr. Anderson ba bonten bekan e niama mwafa e di afri ni fie muwie ya mokọ akoye mra abeka kire sa afedi esese de untimi direti obi data na manfo data mo direti national security operatives abawura nkrofo fi abo set a disconnected CCTV camera ni niamo amaye no eno na ye de ba asema de kan ho asema nyeye mboa anti President John Dramani Mahama ana katire ye say hate speech ani nsem bi anyia ba bi obi a wo bia no ye betrake wa ba ba chew enura ya anana kurando adman Rollins efiri mu no abaya bia owo NDC TikTok so
na nkrofo de omo mama papa bi ko university ama omo sua nwoma papa bi ono de papa ntima nhwe ne nti adwuma ye training na say on TikTok na da bia on kase mama ba Porsche ne na sabe ye obedidi because time ye nkrofo mama ye de nkrofo mama eco school ma binum ye lawyers binum ye doctors binum ye nurses e binum ye judges ono de papa nya bia nhwe no papa ni bi enti ehia ni brekom na odidi NDC achi ni de ne say oni di atem no enora ya saba ya na ne papa ntima mfa na nko school no ote TikTok ho say na krando agima ya wa free mu no one Samira ne kodidi na Samira ne poison no. Just imagine say same when ni say obi adi obi atem na e serious obi a wawu former first lady emfie bebre no waso mo man na wa film a andi sinia baya ankrofo sukui wanko bidja ese a friend Mahama ba Portugal ya NDC what he say and they said say Ghana dey ni Ghana police and I'll continue to say krom hano or mino aginsam enti wo me say me nkrofo mi no mu diri no I will outside the investors near yam no mudiri no. Yes, or mobile me catch them. First year me catch them say Chrome had ye police agent samu nti hand the obey bibia. Forget it because we want the security no and to me protect. And I'll continue to say it. Men kwafwa me no mudiri bia no mo ye oye takumfo no mbisa Ghana sema na ma catch them play. Hey, me platform am wo oye guru so am wo no. Nyame nko nanim. Chere wadwe mame e wo comment section. Hi Penyah Media.